Scovia nonaha ngatawe muri yombi. Ubu tuvugana nonaha breaking news, Scovia Mutesi mwakundaga, inkuru mbi kuri we atawe muri yombi. Tuvugana rwose amapinga arayambaye, baramujyanye kubera yuko hari inkuru yakoze, iyi nkuru yasohoye ya Murungi Sabe, avuga yuko iyi nkuru ya Murungi Sabe na Dr Kanimba yatangaje avuga ko ngo Kanimba ngo bamukorera ubuvugizi, ngo amafaranga ngo barayarya, ngo bayariye, atunga urutoki Sabe. Buriya rero Scovia inyuma yo gutangaza biriya bintu akaba yarezwe n'umuryango wa Dr Kanimba, ndetse na Sabe akaba yamureze kuharabika izina rye, akaba agiye gukurikiranwaho icyaha cyo kuba Yes, aya ni amakuru ari kugenda avugwa ku bitangazamakuru bitandukanye byaha mu Rwanda, amafoto agenda kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye. Ngo Mutesi Scovia yaba yatawe muri yombi, yafunzwe, dore ibyaha yaba ari kuzira. Uyu Mutesi Scovia ari kuzira ibyaha yuko yaba aserereza ngo uyu mugabo Murungi Sabe ndetse na Pasiteri Kanimba, akaba ngo abasebya. Ibyo ngibyo rero akaba ari byo mpamvu ngo yaba yatumye atabwa muri yombi. Iyi ngiyi si yo mpamvu yonyine gusa ngo yaba yatumye atabwa muri yombi, kuko dore ngo ajya akoresha n'imvugo zitari nziza cyane, asesengura nk'ibintu runaka, cyane cyane nabonye ko buriya no mu busesenguzi bw'ajya ashaka gukora, ajya ashaka no kuvuguruza leta y'u Rwanda. Umva uko yisobanuye kuri uyu mugabo Kanimba yavuzeho, ndetse n'icyo uyu mugabo baba bapfa. Uyu mushumba namuvuzeho imyaka myinshi, abameze nkawe mbavugaho imyaka myinshi, ngifite imbaraga n'uburyo nzakomeza kubavugaho. Gusaba imbabazi zo ntazo nzamusaba, n'undi umeze nkanjye ntazazimusabe, kuko nta kosa twamukoreye. Turimo turavuga uwo ari we. Dufite abashumba wirukira ujya kubwira iby'urugo rwawe, agashaka kuba inshorekeye, kurukubakira no cyangwa ko mu rwubaka, wowe ukabindaya ye kambihindure. Jewe rero nk'umunyamakuru, nk'umuntu, nk'umukristo, ikibi nyivugiriza induru ngo abantu bagihunge, sibyo? Ariko ibiyiza bakora Imana irahari ngo ibihamye. Ariko abakorewe ibibi bo barahamuka bagahunga Imana n'isengero, kandi bakagenda batavuze, kuko iyo bavuze kusebya uyu mupasiteri Kanimba, akaba ariyo mpamvu yaba yatumye nawe we Mutesi Scovia bamufunga kubera gusebya uwo mugabo. Mutesi Scovia nk'uko mwabibonye akaba yaratangaje ko atazigira amusaba imbabazi na rimwe, azakomeza akamusebya paka, ngo abapasiteri bameze ngo nkawe azakomeza akabasebya paka. Akaba ariyo mpamvu yaba yatumye Mutesi Scovia atabwa muri yombi. Indi mpamvu yatumye Mutesi Scovia atabwa muri yombi, aheretse gusebya no guserereza umugabo bita Murungi Sabe, akaba ari umunyamakuru mugenzi we. Ibyo nabyo akaba ari bimwe mu byaha ashinjwa kuba yarakoze, ndetse no guserereza uyu mugabo Murungi Sabe. Ibi birego byose rero byamugereyeho icyarimwe, ariko na leta nayo ikaba nubwo yamwihoreye hari ibindi birego imufiteho. Murabona nka kiriya gihe bafunga insengero, hari ikiganiro yakoze asebya leta, ngo nk'ikigo cy'ishuri nka leta nyine, ngo nk'ikigo wenda nk'iyobokamana nk'idini runaka, wenda nka Kiliziya Gatolika ifite nk'ikigo wenda yubatse, icyo kigo kikaba gisayidira leta, ariko leta ikaza igafunga nk'iyo kiliziya ngo kubera ko nta mapave ariho. Kandi mu by'ukuri barubatse ibigo by'ishuri bifasha abanyeshuri kwiga, bityo nabyo bikaba bisayidira leta, nabyo bikaba biri mu bintu agenda ashinjwaho, kuko abashaka kuvuguruza ibyemezo leta yafashe. Uyu Mutesi Scovia rero yigize ngo umunyapolitike ku ngufu, dore ko nta n'ahantu yigeze yiga ibintu bijyanye na politike habe na mba. Abenshi bavuga yuko yaba yarize amashuri 6 abanza, akaba yiga
ukaba ejo bundi aherutse gutorerwa guhagararira abanyamakuru bigenga hano ngaha mu Rwanda, ariko akaba atangiye ngo kwitwara nabi kuko atangiye guserereza abantu benshi bagiye batandukanye, bityo bikaba bimugiraho ingaruka mu buryo bwinshi kuko ibintu aba ari gukora ngo ntago aba ari byo, ntabwo biba byujuje ubuziranenge, kuko gusebya umuntu kugenda uramuvuga ahantu hose umusebya ngo ni ibintu bihanirwa n'amategeko. Ibyo birego rero ni ibirego hakurikiranwa, ariko cyane cyane bikaba byatewe imbarutso byose akaba ari umuryango wa Kanimba wagiye kumurega, ariko na Murungi Sabin nawe akaba yagiye kumurega kuko akunda kumusebya cyane cyane kandi ari umunyamakuru mugenzi we. Uyu Mutesi Scovia rero bari kuvuga yuko baba bamujyanye muri gereza ya Nyarugenge i Kigali, akaba agiye gukorerwaho iperereza barebe ibyaha ashinjwa, akazajya mu rukiko akaburana n'uyu muryango wa Pasiteri Kanimba ndetse na Murungi Sabin. Ariko leta yo ntago kuri ajya yivuguruza ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ntago ijya ibyitaho. Akandi kantu wenda nako kaba katumye n'ibindi birego biri buze kwiyongera ndetse bigafatiraho, MTN yayikozeho inuzi ikiganiro avuga yuko MTN isigaye iteka umutwe mu baturage, cyane cyane biturutse kuri za telefoni zo muri make MTN isigaye itanga. Akaba yaratangaje yuko MTN isigaye ikorera ubujura abantu, ikabiba amafaranga yabo ngo iri gutanga ngo muri make. Nabyo akaba ari ibintu bitashimishije kampani ya MTN, kuko kampani ya MTN yatangaje yuko uyu nguyu yaba ari kuyangisha abakiriya bayo mu bijyanye na serivisi itanga buri munsi, kuko ari byo kampani ya MTN ikunda gutanga, itanga telefoni zo muri make. Ibindi birego ni ibirego byinshi cyane agiye akurikiranweho, ariko benshi babyihorera, ariko bikaba biri buze kuzukuraho abangaba bafashe iya mbere bakajya kumurega. Bavuga yuko n'igihe ava mu Rwanda ajya hariya gutara inkuru muri Kongo, yavuye hano ngaha mu Rwanda ngo nta ruhusa yabiherewe, akaba ariyo mpamvu nabwo ibintu biri buze gukomera. Ariko kubera ko leta yo n'ubundi yigize umunyapolitike, ntago iyo yigwa ibidisikasingaho cyane, ahubwo kuri agenda avuga ku makampani, ku bantu ku giti cyabo, nibyo biri buze kubyara ibibazo ndetse bikaba byabyara n'imvururu zigiye zitandukanye. Aya makuru yagiye yandikwa ku binyamakuru bigiye bitandukanye byanga mu Rwanda, iwacu.com ndetse n'ibindi binyamakuru ntavugira hano ngaha, Rwagasabo News, Kigali Rwanda, n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye byanga mu Rwanda byagiye bigaruka kuri iyo nkuru yuko Mutesi Scovia yaba yatawe muri yombi kubera gusebya umugabo Kanimba ndetse ni Pasiteri Kanimba ndetse na Murungi Sabin w'umunyamakuru, akaba ariyo mpamvu yaba yatawe muri yombi. Gusa gutabwa muri yombi harimo abantu benshi, cyane cyane nka kampani ya MTN yaba yabyishimiye, ariko abantu benshi ntago babyishimiye, cyane cyane abantu bamukurikiraga ku mbuga nkoranyambaga ze zigiye zitandukanye, kuko ajya atanga inama, dore ko avuga ku bintu byinshi bigiye bitandukanye byanga mu Rwanda, avuga ku ngo, ku madini, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nawe aragenda nk'umunyapolitiki akabisesengura agashyiramo ubwenge bwe. Ariko Mutesi Scovia ngo naza no kubabarirwa niyo yahabwa n'imbabazi, ariko sinzi niba biri bushoke, kuko yavuze yuko atakigera asaba imbabazi n'uyu mupasiteri rimwe habe na rimwe mu buzima bwe. Cyo koze Murungi Sabin ashoboye kuza kumusaba imbabazi, ahubwo nataza guhabwa imbabazi, ibyakurikiranweho bikaza kumuhama, ari buze guhabwa ibihano biteganywa n'amategeko by'umuntu uba waserereje undi, dore ko nacyo ari icyaha gihanirwa hano ngaha muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mutesi Scovia rero akaba ari aho ngaho muri gereza ya Nyarugenge, akaba ariho ari kuburanishirizwa. Akaba ari gutyo nsoje rero.